ke Tadia Musa Don Mekausi re tlhaga jalo ka tlhamallo re le ka kono mo Taung mo Manthe jaanong mo ke mo metseletsele tsweletseng jalo go ka nna gone re buisana le Kgosi-kgolo Ranyoko Motlhabane wa batlhaping ba ga Maidi Kgosi a ke tse tlhanako ke go dumedise ke go amogele mo Motsweding FM ke a leboga re Makhosi ke dumedise baretsi ba Motsweding FM naga ya Afrika Borwa ka bophara a utlwa re lebogile thata Kgosi gompieno go keteko re keteka jalo kgwedi ya ngwaoboswa mme jaanong lefapha le tse jalo tshwetso ya gore letle ka kwano mo Taung ka kwano mo Manthe maikutlo a lona lo le segosi ke a emeng ka tsela le mokgontseng jang ka keteko ya maemo a go godimo e tlileng ka kwano ke selo se se tona go heta tota ke history mo ga Maidi ka gore mo dingwageng tse di 30 tse di tswang go heta ga se ke tsamaye re bone selo sa go nna yana mme ra lebogela bo botsamaisi le lefapha le la botsweletsi baagi maikutlo a bona ke a ntseng jang gongwe ga one o buisana le bone o ba kaela gore lefapha le tla keteko e tla bone ba utlwelega jang o ka bona ka bontsintsi bo boleng ka fa gore baagi ba itumetse baagi ba tota ka lefoko la se re ba supporta this program batho ba itumetse ka gore ngwao ya setso sa rona ke yone e re ka tsang ka setswana gore e re itsise gore le bomang ke identity ya rona jaanong dilo tse dintsinyana di botlhokwa tota gore re ikitse gore re bomang so e motho a ka se buang ke gore re itumelela gore gompieno ra bona le Afrika ka bophara e tsogile re le bona mo Afrika ba eteledipele ba dinaga tse dingwe ba kgona go kgalemela dinaga tse di tona ka bo America le bo England gore bona dilo tse lona di re tse di siametseng ga se gore go raya gore le rona mo Afrika di re siametse ga le rare re ska ra practice polygamy kgotsa nyala se tape rona mo Afrika ra se dumela se ka tla go bolela gore re direng ha re gana ka dilo tse dingwe ke rona re nyalo ke setso sa rona oh yes ebile Kgosi ke gakgametse thata ga nne ke tsena ka kwano mo tsatsing la gompieno ra itse gore go le gantsi bašwa ga se batho ba ikamanyang le dilo ga re bua ka bongwaoboswa mme ke a bona ga ke se tsena ka kwano gore bašwa ba tlile ka mmetela bašwa ba bantsi seo se bontsha lesedi gore bašwa ba ka kwanonya ba ikamanya le ngwao ya bona ngwane so se stonna se dirang gore bašwa ba tletse fa ke gore bo letsatsing le gape go bulwa sports center se e leng gore se tlile go hetola matshelo a bone ba bantsi ba tlile go lemoga ditalente tse modimo ba fileng tsone ka gore mo motseng o tshwana le yo kgotsa mo nageng e tshwana le ye ya magae ditšhono tseo ga dio gore ngwana a ka ithuta go tshameka basketball a ithuta bo volleyball le metshameko e mengwe mare for the first time di go nna teng gongwe bile dilo tse di tla hokotsa ditiriso e botlhaswa ya diritibatsi mo bašweng le no e heteletse mo bašweng notagi e kana-kana e heteletseng mo baneng dilo tse bašwa go na le hope mo go bone go na le tshepo ya gore botshelo bo tlile go hetoga le bone ba tla ipona ne ke bua fa le Mokhuduthamaga gantse jana fale ke mmotsa jaanong ka pabalesego le tshireletsego
ya tsone ditlabakelo tse dintšha tse ka tsa multi-purpose center e jaanong thare mme ga se tiro ya rona hela re lefapha le bogosi le baagi ka kakaretso tshwanetse ba netefatse gore ditlabakelo tse di tla ba tsaya lobaka ebile di tla nna di sireletsegile ka nako yotlhe ga ke tsore a kgosi o ne o setse o ba amile ka legoko gore dilo tse ga se tsa puso ke tsa morafe go ntse yalo le rona re le bogosi re tlile go tsa karolo re tlile gore re tlo etsa batho ba rona go sireletsa dilo tse ka gore ke dilo tse e le gore le ba se ba tsalweng ka nako e ba tshwanetse go tla go di dirisa mare dilo tse di tla nnela nako e telele ga di tlhokomelo go simologela ko go masepala bogosi re kopane re bona gore re sireletsa dilo tse re buisana jalo le kgosikgolo Renoko Motlhabane jaanong ke kgosikgolo wa batlhaping ba ga Maidi ka gore yalo kgosi re lebogile thata ka nako ya gago re ska go tshwarella sebaka go tswelela jalo go ka go keteka le baagi ke lebogile re makhosi ke leboge bareetsi ba Motsweding FM lebogile thata ke kgosikgolo ya rona